Akhirnya kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Saudara, warga Palestina sangat berduka atas tewasnya 5 jurnalis akibat serangan udara Israel di rumah sakit Nasser di Khan Younis pada Senin kemarin. Kerumunan warga mengeluh-elukan slogan kebangsaan Khan Younis di depan 5 jenazah jurnalis yang tewas, saudara. Mereka juga melakukan sholat dan menggotong jenazah untuk dimakamkan. Serangan udara Israel di rumah sakit Nasser ini menewaskan 20 orang, termasuk 5 jurnalis, juga staf medis, serta pasien. Militer Israel mengkonfirmasi telah menargetkan serangan di sekitar rumah sakit Khan Younis. Rumah sakit Nasser terkena hantaman bom yang dijatuhkan pesawat Israel. Bagian atap bangunan rusak akibat ledakan. Awalnya seorang korban terluka akibat serangan pertama. Sejumlah orang bergegas ingin menolong korban. Namun bom kedua jatuh dan menewaskan semuanya. Total, saudara, ada 20 orang tewas, termasuk 5 jurnalis, tenaga medis, dan pasien rumah sakit. يعني قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مباشر للزميل حسام المصري وهو يعتلي مجمع ناصر الطبي لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في محافظة خان يونس. فقام عناصر من الدفاع المدني توجهوا إلى إنقاذ أخونا حسام، ومجموعة من الزملاء الصحفيين أيضا اعتلوا هذا المكان فتم استهدافهم بشكل مباشر. ارتقى على إثر هذا الاستهداف 5 من الزملاء الصحفيين وعدد من الأطقم الدفاع المدني.